Activist Murunji nafutanjera wasiba kurunji eshaha n'ibiri z'ikiro neshaha eyamakuru Agacencwire erizoba nizobe rya Sunday ebiro 28 ebyo kwezi kwa 12 umwaka ogwe-2025 ncumanyisa ngutwabura ebiro bishatu byonka okuhendera umwaka ogwe-2025 mukama yabatugirire embabazi amakuru Agacencwire agutwakurundana rizoberi orukwijaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava orumo rw'ubonero konka takaga kuretira umbwijwire reka tubanze tukorece ebikure byija bwebembiri emitwe y'amakuru nekuhikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa basiga Investment Limited kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalne 5 okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint yelanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo St. Peter's Altar Wine nekurwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona Chiche rumba ne Castro Power motorcycle oil akuma digiyonga na mu Burungi netambula bulungi neba kali bobo Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga Agacencwire kireki emibiri y'abantu mushanja bagwira muri ubutanda haruguto rwa Masaka mbara yaretwa wabo ka mwezi omuru kiga Feribwa mutabano wanjye nafirwa mukamwana wanjye nafirwa bishukuru banjye bana na mutabano wanjye wa mushanju wundisha abana kinana na mushanju bazarirwa mu biro bikuru ahari imbara rifaro tunabendi yahusha 12 zakasheshi umucyara tabarikereje nahurira cyashebeza okujaguze kiro cyeker kwera abiciriza basha bwo kamera abakundwa babo umurika mwenge kandi nyongera kusima umushije wanje Tongera kutanjera omakuru gita Agacencwire kandi agutwakurundanira izoberi orukwijaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava ogunobo rumo rwo bonero abiciriza bayihanangiriza bwo kufayo munonga okuhamera abakundwa babo na no kugira umutima gwihanga nukwe babase okuriza abana babo omakaga gumere ebina n'ibindi byagambwa Reverend Father James Isabakachi urubwana mukuru owa Kamwenge Catholic Parish aha kujaguze kiro ceka na no kwijuke kiro c'abana okwabaha parisheji omuri district ya Kamwenge abiciriza ukorwa mu nkiriza zitari zimwe na zimwe erizoba bayeteranira mu maramizo gatari gamwe na gamwe kwijuke kiro c'abana ekiri kubaho buri mwaka Uyo kiro kianati nosabwa usabira eka yawe kandi nekezi nizone zikuja kubagande leka tusime kabamanga tumutero munga kubisembo kieka okushaba oku kwabahari Kamwenge Catholic Parish kandi kwayebembirwa Reverend Father James Isabakaki owahiga abiciriza okukundana n'omutima gumwe ahashunga z'ibigwebembezi bw'akaruru nagira ngo abiciriza bine kugira umutima gw'ubumwe ubwe batine kushorora omu madini n'enganda ikimanyiseke kireza kuba muki akatabangu hada yongera tukunurizaho haraho muno agamba we need to have the spirit of Pan-Africanism okugonza abafrika itwene egina yoka so habweki hawulengo rwihanga kugonza naga ebembezi bayiruhanga batu authority comes from the Lord okushaba oku abana barikurengana n'abashatu babatizibwa abahika mu kushaba oku bayireka amakuru g'okujaguza ekiro eki
nashemererwa nako nasa kubatuzaho abana banje babiri umukino mwojo kandi nyongera kusima umushija wanje anitwa Agastini abo kubasa kutureberera je nka family. Gasha kwa Anthony Twine. Webare Anthony Twine omuri Kamwenge twagumizamu na namakuru Archbishop w'ekanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugaru yashaba abantu kuba bobusinje ari kugira ngo taruho inshonga yona yakubasa okubaretera okurwana omukaruru yabigamba ubu yabayibembire okushaba ahakanisa ya St Peter's Cathedral Rugarama ahagashozo Rugarama omuri Kabale Municipality. Archbishop Kazimba yashobora ngo nubwo abantu barukushagike bibina bitarukushana no basigara bari abana baruhanga kandi bije kuguma no batura hamwe. Yayongera yashaba bicerezo mu Kristo okuba bo businje. Let us be remembered for being peacemakers. In politics, let us promote peace. Let us support one another in bringing peace. As we remember this man, let us be remembered for peacemaking. Kazimba yashaba bazira kushomesa abana kandi bakabakunda echo rukuyamba okurakurana kwihanga. You teach your children, the nation will be great. God will glory. Now, there is reason to rebel them. We love these children. Train them to love people and to work. How we want to be the yashaba bicerezo kusigaho umusinge murungi arokushobora emiringo y'emisinge eyibine kukorera. Legacy of work. Number 3, legacy of faith. There are some who bring a light so great to the world that even after they have gone, the light remains. Umuhezi wa mukuru w'impanuro z'ishengero ry'ihangwa Right Honorable Thomas Tayebwa niwe yajucara mukuru w'ihanga y'Urakaguta Museveni owabaryo umugenyi mukuru kandi omukishomba obutumwa bwe yasima Amos Nzei ahabokora rokutungura ebyentasya hamwe n'amakorero ekyo kongera entunguko mu ihanga. Kongiwe n'ojengo yesa parish modo nazo kwera hembaga oyesa parish modo ojo nanyeza kenda batisa le batiza nyetaba referenda bagango ko nyetaba takatizine ibatiza za parish modo basi kuwanja kutiska. Geshe kwa Nelson Ahimbisuwe. Webare Nelson Ahimbisuwe omuri Kabale irwarira hango eryambara zaze abana kinana na mushanju kandi abana 22 bo bakazarwa ahizo biranohiri abakazi 20 nibo bazire kurunji kandi abakazi 27 bashemezibwa konka abana babo bona binamagara marunji. Fiona inembabazi nomushija we John tumusime abarukurwa mu cyaro cya Ruhumbo mu Rubindi Rumba Town Council mu district ya Mbarara no bamuha bazira hano hiri kandi batugambira amashemerwa gubine sonyo ni brush meriyerwe ija handu kumanya teri dubikanire bari mu amagera itobashije stishaje nganga nindo mwe kusiga wikari ya temba yazo
nasigara ibintu nabyo kwasarahani kunawe ndi hapo shiki mini zakashishi umchata martereji na kule chanshiriza twashanga bacari umwirwaro bacari kutungo janjabi n'abandi bingi uko hero makira kugira mbatubuza ngo Christmas kagene kandi bari Christmas yanje ikaba better than oyo bari wani gafundachi umwana w'umushiki uwe Judith Tusime n'umushija we Danson ohebwa abatura abanyakatugunda umugomborandije mu district ya Rwampara bo bakazara abarabar na mukaga kandi nabo batugambira ko baririre no hero mwirwaro shemero nyine no kujya unyongani mama ntuzaba uko kubanza kamyagira gatatu bashabaje uranazo mberani agamba mushija wanje nawe yakazari kwa katiyaje abana najo kipinji ukaswaje byazo kana benjaho shanki nitano ndebanja ngujuze kwenda umucyara wawe umwana naho amashaka byinshi gebera na mukaga wenyone hire yanje ishemize muronga umugambirizi w'irwareri Harrison Kagure yagera ngo kurugabira na mushanju ebyo kwezo ko 12 bazaraza abana kinana na mushanju kandi hano irakazarwa abana 22 muri yabo abazirwe kurungi bakabari 12 kandi abashemezibwe bakabari 13 beni abina bitanu twatunga abazirwe mu moche twita ngo ni SVD ni gashaba abashemezibwe bakabari 12 abashemezibwe bakabari 10 abana mukaga abazirwe bakashemezibwe bakabari 10 n'abashemezibwe bakabari 15 na mushanju abashemezibwe bakabari 9 abashemezibwe bakaba bari abantu mukaga Kagure yagira ngo batebekanisiza abazira bakurungi okureba ngo bazomushishane cyane hiri kandi babareberire kurungi ichongore ki Yesu yazaribwa mwana mukireba konka omunkora ekijungu konka ebyo byona twabikora turukwenda ku teka muri ya Christmas omubarwire hamwe n'abajanjabe kandi n'abarwire hamwe n'abajanjabe abagumira aha tukabahereza keya yona eko baska aba TV West Aidan bataringaya webade Aidan bataringaya ngomuringo gumwe ubwo kusyahiho buhereza hamwe na no kurwana sendwara z'urufa ibyaro bitano okurgomo rwo Kasana Western District ya Shema batunjira mizi marunzi okurgomo Western National Water and Storage Corporation ebyo nabyizera nyuma y'umuhabuzi wa president ashongaza manifesto yihanga Professor Ephraim Kamuntu okuraganisa abantu bebyaro bya Cyabigo na Kitundu ngunayije kubamizi bwanyuma y'abatura kumweturira ngo baruhire nebyagana tukaba tutwire tutine mizi konda hatu tumusima PSP ya kabiri ya turetera tusima kimwe nemba bazaruhanga twizire ku bibiri kandi batabera amashanyarazi batakaza mizi batanyiza bakanyiza akareta z'ibisuka kati nikorasa kachi abakazi bagambira ko babirene babona bari kutamizi ubwo barucira ngo babe batahinte zitakagatabangwire abebembezo kurugumura yakasana hamwe n'abashobozi bagizire ngo kizu cyamizi cyuri cyazingamize ntungo ku mucanga cyabo aiga akoyoro mutsanja emiri kuna kage kwira na mwe mukachana mu myaka 5 ina imere bamizo katambura Jango ibito nebya government ka muntu nabyeterane bya government emyaka 5 government bita gukora kana bacyavuga mwagira mucamana cy'abantu wanyu watira masumu agatera professor katuragira akajya ngata murashaka nimashobora kanongera ngo cy'abantu babo akaba takufora
Rwanda tuzakwizira. Umuhabuzi wa President Professor Ephraim Kamuntu agambira abacyabigwa mwe na kitundu ngwe ntunguka naija kugiretera kimwe. Na Bishop wa Uganda twasire nagira harabo kuraga sense biguru batakukize mweri ze kubagambira ikibari irongururo abitaga bagasi yantoga gute abito tugabiba abito boto kwa dibe kata terire buru kumura Ebyare bitungera mizi harimo cyabigwe kubanza ya kabiri ya kashatu hamwe na kituntu yo kubanza ne kabiri kandi asigire yagambira abachairman b'entebe zo kubanza ngo bahandika amakagaruko n'amashanyarazi hamwe na mizi nabwo garuko n'angakuru hawo naho gasha kwa Michael atwakire webare Michael atwakire umwe witwa Investor Sima aho kuturebera hona kandi webare na no kutorana kureba TV West Studio makuru agacenshire nkuko twikirize tubase kubantu murahuka tujagaruka na namakuru agande Agarukura tahu nega kushibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukura tahu emibiri y'abantu mushanje babiri mu rutanda rugutu rwa Masakambara yaretwa buka mwezi omoro kiga Minisita byamukama yashaba bibemeza kushomesa abantu ebyo kurugo mu bworo bareke kushabirizo muri kakumiro ngera kushomesa abantu kurugo mu bwava tikati yafa kushomesa denga afana ngenisi yakamu Agarukura tahu gabanaga kushibwaho Movit Relaxer Cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Wegese abazire mwabana mukimanya ngu abana bitu umurembo mugacoma ko kashomire nibatwokora bakandika bitabo byabo obo bakubire nibareba kandi bakore bari kushoma bakibanwega aha mutima abayino mutima nabweba arikugweza akibanayega aharisho abayinerisho narikwata akatekereza kuri pozibwe bakibanwega ahasigo abayinesigo arikujireba kandi aketegereza nayo kwekozibwe abaziri reka tugezeho turebe ngo abana bito mu mashomero bariyo bashoma bategereza kandi bakebuzo kwenka mwe bari mununga obwe bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegeze You're free to make a move. Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic product. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, restaurant uhereza bwo murembo muri Imbarara City. Ayi barukereza breakfast, ngakatogo, omelette, rolex, shumbusha, chapati, chai yamate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bindi yana chamshamira kutandika shamu kagazi hangwe. Nibateke inkoko, embuzi, echenyanja, muchamo, omushaza, akaro, ekitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshiga, kandi cyo kunywa nitijenderaho. Hey, manya bino bari burungi murembe. Habe nunji kandi warara Skylight Hotel Imbarara City. Breakfast nebyabusha bine rooms is self-contained DSTV, security rije kandi parking ne yemarira. Bine bara yo murembe. Pool table, sauna na steam bath, hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Imbarara City wahimbwa kache Vision Empire. Oruguto rwatora kati
tete ijuka ngo nibo ba director ba Skylight Hotel Rukungiri ebirukiraho tera note mushanje mwenda 18 58 38 ninga note mushanje note mukaga ashatu nishatu kuri kubujwireje turukwitaga no kugamba aba urugendo gametse bari simbi kujwara nashwe kabishije nabojo hamwe n'abana na perfume zone binesyutse zumurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual wear denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters zumurembe bini na shorts hamwe na belts nunji abarukwenda vests boxers hamwe na socks is the original shiraba original garments abashija enkito zanye nunji is the original eza office sneakers hamwe na flats original garments mbashango hala Grand Mall Mbara City a High Street hamwe rugo kwanza rumu namba ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Nze Stuart Kalisa director Stuart Trading Company ekole ekyokunywa ekyampenkoni wamu ne penkoni star round baso nga twotadde kasitiwa coffee twala omukisa okuyanza bakasitoma baffe mwenna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda abantu mwenna abanywa ekyokunywa kyaffe abatwagira ku kyokunywa abatwagira ku sabuni n'abatwagira okunywa kafe akapya kasitiwa coffee bagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya era mbasaba ate nga mbakubiriza okuba akalulu ak'eddembe Christmas Bunyaruguru Development Sako yakuletera ekitere ky'enyamulungi ayibulirwa omwarije kuhambura bwanyuma y'okugura n'okusevinga emyezi 3 kuruga kibanza okwi-10 kutabiri na 3 2025 otihireyo rero kirakomugisha gokutamukaza no kukangura ebirabonye mwinshi wasavinga miliyoni 2 n'eshweka n'emiga miliyoni 2 n'eshweka no tukumvisha gokangura wasavinga mitwara 5 n'emiga mitwara 5 no tukumvisha gokangura wasavinga mitwara 25 n'emiga mitwara 25 no tukumvisha gokangura enkoko shukari omuceri emigazi n'ebindi Nubaharon za boda dairy school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans n'ebindi nubashangwa nyakasharu Bunyaruguru head office kandi bine branch Shambura Kitagwenda Ibanda Kagongo Kasese Katungu Kati banjura ba interiors and designing hardware abantu badafuru interior designing mu rurenge rw'izoba uri yombeka ninga n'umuza makagawe hoteli amashomero ninga business yawe staya yero yotungira amatara ga chandelier agarika okashanguru burayi sink zomurembe tiles za burishika wallpapers za toilet sheets dressing tables na mirrors shower mixers jakuza zomurembe za curtain water heaters tap mixers door locks carpet na bindi bingi kandi nubaguza kamwe hamwe na nokushura bashango muri Mbara City akikinya Bongo Street hina gate ya Baspaka ahuzuru kutahira ezu no mshanju 2 anani 2 abuna mshanju chendanisha manager wagito kokaba kunjira kabatakagiramo kama sitakize DJ achumuna na wiring ebyoma tugumisize shanki 2 bantu mwareka turgo muzano tugume twadesha twaga amashamshano zibe shamshano tikiza ngo okushara keke nishamshano nizeze nyine iyo ni shara keke tukaza nyumbo Kanyuire mbogo nikushekere nikuteganisa wenda nigende mbogoka Oine mbogo kadaba mulungi ayibambere nkolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji Jemara Ligogo Country Hotel and Cultural Center omwanya mu kujya highway Mushana no kwegarura mamani ebirabi na mlebyo ku 12 shemerego by'inshogoro bya Nohire omutezi wa saxophone hamwe n'umuziki wa DJ Hardboy aha Nohire ishoga shora nabeka yawe ogaharo live band na ba DJs abakabi ebirabi na makaga boxing day nigogo kids festival and family day izoba ry'abana kushaya bakaza n'abanyabuzane n'abanyamikago rero kusibura mwaka twegitebira shatune chimo byo ku 12 ahabwo izoba gege nzagwa hotel go fireworks hamwe n'abashoza gege nzagwa rero twacha mwaka ku 20 na makaga style
kibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibiri 28 ninga za mukutu igongo .co.ug igongo ahe bitaryewa ebyo biro bikuru birakolebwa ekyo kikuru eki yetunjire Altar Wine ya St. Peter's Altar Wine ekozirwe muzabibu yonka kandi tebekanisiibwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine neyo mutindo mungi kandi ekozirwe abagwawe nanye. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi eshangwa mu maduka gona mu ihanga yona okumanya bikiraho tera no mshanje ibe mukaga not ina nashi not mshanje ibiri mukaga mshanje itano ina emwe n'amashemerwa mingi nitabarusi yabona abatungira visas kandi tumanyisa abantu mwena ngwemehenda yitu tugishaze okusyaha miliyoni 2.9 byona bihwire kora chai Kenya Dubai turire Christmas omuri Dubai. Hayes recruitment experts yabaretera interviews za aircraft cleaners, cargo handlers, security guards, warehouse workers, waiters na waitresses. Orwakashatu ebiri 10 okuyikome nebiri aha chai cheka shahibiri zakasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehandisa no kwabusha ninga free registration ahamero yona ahamataji gabo gona esimu not rukumi ninga not mushanje ina itani hamwe not mushanje ina not emwe ibiri ishatu ina itanu mukaga wararo tekatera byo kombeka je no bari by P&C Uganda Limited abari kushangwa mu Imara City ugahatara fukire kimwe bakaga Agara Street no bashanga Makanising Street akizimbe cyaba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa aha Victor Bwana Road washumira aha banda byembaho ugaza Andrews aho akatareka Makanising kafurikiri aha we house yabo bine hotels nyamwingi enchene mpango ga 60x60 na 120x60 okuga Twyford Kenya na China Mikaso size zona nebika bya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'abarega bisika na swimming pools itaji shaka wagura mu bwinji transport eruho washika showroom yawe hawe house ebintu byona no gutandu bata kayo okumutuma bw'abashubuzi kandi twakomezamo na namakuru agacencwire agiciro gacici ca kabiri Minister w'umuhwezo by'engenda Fred Byamukama yashaba bembeza hande ngo zona okushomesa abantu emiringo yo gukora bagatunga sento munshaho hamwe no makagabo rero ngo bakarekeraho okushabiriza nagira ngo abantu bakora bakabinde sento munshaho nabatorana abebembezi batabanduze okuza kubashabiriza obusente bw'etuga. Minisita w'umuhwezo w'ibyengenda Fred Byamukama Gamberi n'abiri nasho misabe bembezi bimenyetso ko mu districts za Bunyoro afamuye yakamanyere demonstration farm erukushangwa kikwaya mu district ya Kakomero. What comes after 50 years abantu baba kuba kulembeze akujya kuguriro umutezi wa karuwo munyo paka kutusalira kafoyera busara mugure sabuni busara mugure school fees bona bateka barago mu sawo yabo nanyabange mbasumizo yo kora muganga izi west tusakura munyu inju ya myasi nebicumbiro byona ya mabati nabayine inju zo budongo za mabati kuba bahulize message ekibasomesa bagwa Minyatoji erukurengo mu magana 2 bakasindwa President Museveni okuzaha family jo kwega imiringo yo kuhinja itakarije bweme kumubugana ho mu Kisozi irabura abazeyi baitu abagurusi baitu batandikaga kudimane bakene emyaka 13 baitu kando bokurora generation egituli mwenu twisana kabatu bali plan rundi bakolerire baitu kiona kikwijaho habwaki hawentekereze yaitu mindset nikyo kusima UPDF under commander artillery division general Kakono atuyambire yatukomayo yaturorangu abana ababiro binu kwetaga tuhindure ntekereza yaitu aba youth bantu balesere hano betegereze nto omusajja wana ataka imukire abakonda amazire kola ki kuimuka amazire kuimuka right now isonda lya bakama Fred Byamukama Fred and therefore tuizire kubona
kwolekya ntobo wesigama halo omuntu already ayimukire naye okusobora kuimuka. Minisita najango bihinje no butungi biri musente kungabembezi bakabasize kuhugura abantu amiringo yo kutunga mesentezi ente nkufuna amagoba ge milioni 6 mwezi bokuje sente kusasura abakozi nebindi engo kumfuna milioni 5 amagoba mwezi emwanyo mwaka nkufuna milioni hagati ya 10-18 sati bokuje kopana katandika nomwanyo katandika nanansi katandika nene amagoba go kuyemu expandinga lekagenda omusigazi norora ikintu ali kyakwena ikonde kikolo mu runaku rumu ndiyo ningamba batigazi ngomwa bukusiba ntukora bushaho bantu ntwetombitra tufune program ze government zeteriyo abukara kasente government ketiro youth livre money PDM bine 30% youth livre bine sente then name hand ndizo za microfinance ati nkaba bakiza microfinance yabashwe Meja Onesmus Kakuru nashawe minyato kurekera okuguze bine nguno baza kutereke yahiri hanga yo turwanse jikose ntubagambera ngo bareke kusiga hazabu omuyihangaha bakaza kurunda zabu nkahi hati umuntu wine 4 eka ukasiga ukagenda kandi no basa kuzikoraho kagigahara Saudi Arabia nguno kuterekeyo hati je nukuba kweta nchokure tuyonto orienting youth tuyonto bahabura bimenye terambuzi bw'ebintu byari umwe na bumwe element zo mukiju ahuriye muri kamari taza 5 empono zo mu biju enkoko omwani enanasi ebinyansi byente hamwe nebindi gasha kwa Ambrose n'wagaba katoto Bari Ambrose n'wagaba katoto twakomeza n'amakuru emibiri y'abantu mushanju ababiri mu rutandu aharuguto urwa Masakambara ya leto wabo mu cyaro ecaka mwezi mu district ya Rukiga abantu aba batunjire rutandu babiri Kampala barukuza Rukiga kashesha kanyuma bazyo babiri bahika muri Kinoni muri Masaka emibiri y'abantu mushanju abagwiro mu rubutandu ahanguto ingendo ya Masaka kuzambarara yahiko mu cyaro n'ubushesheri izuba kandi kucura byashweka abanyabuzare n'abanyamukago bekeji Ivan Agaba afire no mukazo we naberere mu rubutandu kandi abanyabuzare bagira ngo Ivan afire hamwe n'umukazo Brenda nabo babire bahangirire shika cyabo umwana wanje abirari munywani wanje tinyene tokwa abana turukuzo mu cyenge cyanje bakarara mu sayuni na abana banje babire ne bankunda munonga nifukana nabo okwenza kwa munana tumaze kuzika mama wito kuzaranyina nigende bukire kubareba twaganira twazana hamwe nakuyaba bajya abantu bakunyangura ndi kubakunda kana bakunda tujya bahura amakuru mabi wanje na mukozi wanje batunga accident nahora naburo businje isho mgenza Ivan Agaba wamenyanga beno so ibituya mureba nawo maze imyezi mukaga takutambura buri jukuru kumusigira mu yo mungaro ngabire na bazana za muragwana kai nawo gojenzi ngabire yakaburu muna wanje urujirende berabe madwe kandi ari nano wanje achucha machawe na shirika ngana nyo nataka deni tukatwarengana je Swaibu na jirangwa birategeriza abana mwino bamuretira imitumbi abera nande turabana kishenkuru kurebishenkuru ana bena ngwana no kwatsa no kumubati umuhanda bari kugera ruguru Kampala bahika Masaka bamama babagenzi bagamba kufoku bane bandebera munonga bwo kwazo mushija wanje bampe cyo kurya bampe cyo kunywa bamanya nka mama wabo ogwazishe wa ngenu chawa umwishogo itwe nkabanya gahondo twa mufero abo kuba ishe n'umurwire
na nyina n'umurwaire niwe yanabareberera na family yose. Abana bija kuzikwa izoberi ya Nyanchakare omuraka mwezi omu district ya Rukiga gashakwa ari waswa. Webare ari waswa ago namakuru go busasi kandi nshasha na family jo erijurwe ko abantu babo bagumza namakuru abazira mu district ya Chenjo bashabwa okukuza abana babo omukutina mukama ngwabo kuba abana niyo kanise ya Nyensia ebyona byagambirwa kanise ya St Paul's Nyantungo Church of Uganda omu district ya Chenjo. Reverend Yosam Kato omwezi wa vikawe kanisa ya St Paul Nyantungo Church of Uganda yatumanyisa ngwe sandeji yabiri yo kwijuka abana bato abisabwa hakuragira ko mugabe Herode ubu Yesu yabirazirwe ahantu yihera kagira baziro ko rabana omukutina mukama ngo habo kuba niyo kanisa ya Nyensia. Twene tutaguza ikiro cy'abantu batanyine umusango abakirire no babana bato abana bato kumjina akaba yazirwe esiyona amesogone kabaga egatiro Yesu ku mwana wa Rahana kunaitwe ko batuti ko Yesu baitu amesogone Kristo mwana wa Rahana mwezi kano mweki ntusaba kurora abana kulungi arukina kama barole nguniri hanga lya Nyencha. Reverend Kato yayongera yashaba barukwikiririza mu Kristo bona ukwaye kureba ngo mwakumse kwa bashango misho gamukama owe barukuramya no kusima. Tujakuba hano tubatangira inywenda tutangira umwaka tusange omesho kama abandi baplanika gukora handi betu okwegomba kwetu nesiona no kugomba kwa mukama umwaka dutandikire omesho bahanga mama Yesu osaya ngumurozi kitwe hati bya namane ngo abo kugira ngo sandeji niyo yabaneshemba yo mwako gu abakristayo bakoresa umugisho gwo kusima mukama ebyabakorera umwako gu umuganda bazira mu district ya Mbara bashabira gukorebuza abana babo ubutasisikara mu kiro kikoreki ebigambiro biro bitatu n'umujuni urukuronda ko munyishengero kazi wambara obabire na shero karuru mu rukagwa kamushoko umuri bari Mbara district umurko mu yagana rw'impogo abatura bamushabira ko batambere kizubu ekibura ya mizi echamizi kandi no kunachitahemu kandi ndikansara warubaya ngarubaya mikora yote enkorire abantu amezi gabo ngakozire ngati nko wanyu mazima nkanti naho ndaletwe ko ngati kumure mwankozire cyukwenda gasha kwa Daniel Bingana na Aiden Batarigaya mwebana abanyamakuru bitongo rwitwa Batigaso Murunji ninyongera kusima aho turebera kona twaza kugaruka twumure ko tugaruke n'amakuru agandi Oine mukoro nk'emagaye kugitwa ukwinjira graduation okusima enchiko za nemikore ndijo yona abatina events bakuretera umuhereza bw'ururengo rwensi yona ubwa decoration mega tents hamwe na tents zebike bindi byona akasente kensheko tina events nibashangwa acome ko Central Market room na 17 ari Maguda Street omuri City ukumanye birukira
kurushaho tera noti mushanje mukaga hatano n'itano 9 ananina Tina Events nito twengo muri burenge rw'izoba abino buhereza bwo murembe. Noro no mwanya gwo buhumuro ogurumo businge kandi guboniro muri Imbarara City Summit Gold Hotel ni twoburaro bwo murembe buri cenge kiri mu DSTV intercom na wifi tuneza cottages za garden zimpango zo koramo amagenyi agaburchika oine business meeting leta abantu bawe conference hall tune restaurant tebekanse ebyo kurya ebya buri muringo rero cyaka kukiringa bine para ermwe cyo kunywe cyashika cyona cyo rukwenda ebyo kwenda bitu bichebembire bindi byona okubukinga tera 0 mushanzu 5 20 kinana na mukaga ashatu na mukaga tusanje asungine nakatare kakatozo akasozi ka harwe omuri Imbarara City katochi yeino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi okugerizo abantu bageti baregaruka kugenda kwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katochi mume munywecho katochi yeino bunuzi bwayo katochi kenya mutindo katochi yeino chama chayo muhute katochi niyeya mutindo katochi alikori nuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otakakiza myaka 18 otanywaho rya mujungu nsako yakuretera umugisha go kwetaba mu kazano kandi ukasimbura ibihembo nyamwinji hanyuma yo kubika ku maremyeze 3 tari hayo bika kutandikira M2 10 osingure ibihembe biri mente ibihembe bindi biri mu za water tanks smartphones embuzi emfariso za branditi emkoko n'ekitire nyamurundi hano kusingura na AGM obwinji bwo mukonje bworagure niko n'emicha yawe yo kusingura ere yongera rya mujungu sako bino buhereza bwa business loans school fees loans agriculture loans boda n'izindi nyinji rya mujungu sako erashangwa rya mujungu nyakashara kaharo muri kabare kandi n'amadaji muri kahondo maziba buharaka mwezi rw'amatunguru kigonji kabare rubaya hari rya karimira rubanda na rugento butungamo esimu noti mshanje 2 ana mshanje 5 nkaga na mwenda grandma child care nursery and primary school abari kushangwa rwagati ye town Mbarara Buchungu road ahashungine na basipaka ahageti eri kuzakabari bakwinire obuhereza bw'omutano nibakira abana okurga omudekea okuhika happy 5 kandi nibakira abana bo ababazire babo bariko baza omunjendo okuheza eshaha ezorkwenda okurga orwokubanza okusya Sunday bine bouncing castles swimming pool ebyehubo hamwe n'obuhumuro burungi transport y'abana eriho bine CCTV cameras ahabwa security esimu note mushanju note atana na mukaga 20 mushanju from the lush highlands of Ankole, Uganda, where the earth and the air nurture every seed, comes a coffee like no other. Each bean is carefully grown and handpicked by rural farmers, sustaining the land and empowering our communities. At Ankole Coffee Producers Cooperative Union, SEPCU, we bring you the perfect roasted coffee cup in a meticulous process from the roastery to your cup with a bold, aromatic, smooth taste. As you savor our finest flavors, our farmers and youth are empowered by SEPCU's community initiatives. Taste the difference of Ankole Coffee, a naturally bold product of SEPCU. For more info, call 800-300-533. Ebiro bibiri byo kumaza 12 tuzakuba cya Global High School ibya ko kumwatura natigamba ebiro bibiri byo kumaza emwaka gwa 2026 abatiera ikitwe abari kunda evangelist Timothy Kabalebe tandiko mwaka ngo kwambuka bitura bitukinjire kuba muto cyeka Global High School omutauni kandi kana
byalemire bizinesi zikanga cyone cyakuba cyayandi magara gawe ukireke kantore kwa mwaka gutandika obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya langi erya kitaka. Langi zino tuzirabira ne ku bisenge, ku mmotoka ne mu bunyonyi kusala ebisolo eby'enjawulo. Langi eno erungi ya buli kimu. Langi bwe bulamu. Okusinziira ku langi ez'enjawulo enkomoli ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asiigibwa munda, Global Weathercoat asiigibwa ebweru ne Global Matte owa zisiiringi. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. Sako 2012 ehireyo okutungura hamwe no kuyamba buri muntu wenna bino bohereza nka voluntary saving, fixed deposit, joint accounts, institutional account, group accounts n'ezindi bino bohereza bwa roni eza buri muringo bine Sako ningashi mobile banking abwa MTN za simu yawe imata star iganankaga ni 5 # Sako ID ni ADMS member ID oteho account number yawe abwa Airtel imata star igana chinana ni 5 # Sako ID oteho emwe nkaga na mwenda noti mkaga member number oteho account number yawe bahichirire a head office a chombeko cha church community center Harimbaguta Street Mbarara ningashi amataji gabo Nkarugaga Ibanda Kabuyanda Chinoni Ngarama Kamwenje Ndinda Branch Kampala na BSU Branch omuli Bishop Stewart University hesimu noti mshanju mnani 11 abinamwenda chinana na mshanju ninga noti mshanju noti mkaga ashatu na mshanju mkaga na mshanju anana mkaga Yantore School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza senior kanani mkaga kwisha kwanditsa kwa mashoboka certificate na diploma ombunasi obuzarusa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemere kubushyikiro kubara no rujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemere kubona certificate of nursing and midwifery kandi omazire myaka ebiri mfield buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwonje no mugisha gwo kuhakanara nyensia nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na bitakwibiri zichiruho mugiro bwira ishomero nirishangwa ryantonde harugutorwa Kampala kandi kuma ibiri kukira hotera no tumushanju 8 mkaga nishanju ni 3 nishanju ni 5 ashatu amazina abanyitaka Chabewini shahe tsindukanye hara mugomboro ya Kenshuga muri district ya Kiruhura nahereze natanga oka branch ka business nguko mukareba nashanganye mu hotel ya international so na deciding gukora na free solar na mbere system yabo niho fridge niho hakatiri kanje so tinshonga na free solar mweniwe saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyina maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora magoba izuka muri bagikushumikira bagikanike kandi bagarusa n'ikiri kusikara aho gabusha free ebiri kukira hotela noti 8 noti ashatu na mkaga hatano na mshanju mkaga ni 5 eyabusha your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Bumbeire Secondary School Day and Boarding erikushangwa Bumbeire Bushanyi District ekwiniro bwegese bulungi kandi bwo mutindo gwa higuru binabashomesa abatendekirweje abeji nibahikira hidara rya higuru buri mwaka nirimo amashomero agari kujya gebembire Bushanyi District Bumbeire Secondary School ine library na laboratory na computer lab ziri kwemalirira ahabwa abeji kandi ziri mutindo gwa ministry y'ebyobwegese Bumbeire Secondary School ehandikise na ministry y'ebyobwegese bine UNEB center number emyanya kiriho okurwa musinga yo kubanza okwika musinga yakana 2026 kumanye biri kukiraho tera
noti mushanji ibiri ashatu na mwenda abiri nemwe abiri nishatu ugamena director Mr. Baroka Denning. Mommy. Yes. At school, everyone crunching. Nange kumuli munga nkola. Kuna mwachi mwaika zanyo. Kuhaiwe kamvuga. Sisumagire echo shua. Nange wampacking it asap. Hani mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100*0# and stand the chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. St. Michael High School Rugazi ni ishemere runje iryo mutindo kandi riri kwesimisa ni ishemere rya gavumenti ya USE rya musinje gwekerezia ne rya dena boarding ni rya chira bojo nabishiki ni rishomesa science na arts ona elevo bine library yo mutindo computer nabo ninunje eri buri kimwe classrooms eziri kumara kandi zo mutindo nibashomesa bari kutoma nkora mensya okweri kwegesa bine projects nkorutoche okurise mbuzi empunu kandi omgemizano hinori kubingana aha district abashomesa batendekirweje ebishere byishemero nibibasibwa bachanjero gazi rubirizi ninga baterera simu noti mushanje ibiri kinana na munana 22 Tabaruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru gicika cyite cya Maheru abaciro bo kwesharinga kwa manu mwihangeri ya Syria streets stars zimwe na zimwe umundembo nkaratikia ubwo abantu bari kufangu abakomerwa basirikari aba president ezekugabo Bashir al-Assad bari kurwe okwesharinga oku kurugirireho abantu kufana n'abandi kutara umwihangeri ya Syria. abesharinja bari mu 10 no bari ha streets zendembo ngatatos naratakia barukwenda ngo abantu bakwasirwa mu butwaro bwa President Bashir al-Assad bakomororwe kandi bagaruca ya merume y'ibabiri baruho barukuza kwatwa mkwenda kuchendeza manga bisharinje n'ibintu byinje butafa abishorokare bashko mu myanya itari yemwe nemwe bita bisharinje baba bari bingi nuko kutandika kumashana n'abasorokare aba has called people to take the streets starting from 12 noon time up until 5 p.m. local time here. And then we have seen the gatherings, particularly in Latakia and Tartus. These are the coastal cities where the majority of the Alawites in the country lives in. And then, of course, we have seen tight security measures as well. But later than these protests, umusirikare umwe nagamba
kuba yafa n'abandi bantu babiri abarimo omukazi n'omushaija okweyahura mu mihanda ya Syria kushiriyo kw'amaani kandi okukurya emiringo etari emwe n'emwe na munonga okurya hagati y'enganda hamwe n'ekikura ky'abantu kandi gavumenti evuga teshangira obwire bugumire okureba ngu ihanga lyagaruka ryaba rumwe. Forces is killed. As of now, there are reports about 2 other people being killed. However, it's not confirmed yet whether the government, some of the sources are saying that they are the members of the old regime, some saying they are the civilians. However, at this moment it's extreme. Nubwo byona biri kugenda misho hariho amatsiko ngo bwesharingo buno bwija kumwire butari bwahare bwenyuma ya gavumenti okongera amahi andi emeze kwinjiriza bwesharingo obu. Worshippers were in the middle of Friday prayers when the blast rang out. A series of explosions that shattered walls and windows and killed several people. There was chaos and people were lying on the ground. Around 30 people were hit by the blast. Bamwe bagira ngo bitaro twirumya ya Syria rwija kwaho bitenkojo tuzirize kwa mitima y'abantu. They said several explosive devices had been planted inside the mosque, which is located in an Alawite neighborhood in the Syrian city of Homs. Dozens of people were injured by the blast and were rushed to a nearby hospital. Syria twazo makuru g'ibyemizano enkuyanja y'abantu nubo betabire omumpaka ezo kuvuga mato hamwe na nokuzaha ezo murundo gwa kana ahizoba erya nyuma abazyo ahanyanje yanyakoko umishaze bya Kajara mu district ya Ntungamo. Ogubire guryo murundo gwa kana empaka zo kuvuga mato okuzaha hamwe no kwibera kutebekanisa bwa harmutomo Ireland Kajara mu district ya Ntungamo. Baramatibingana asingerezo rurengo rwa hansi y'emyaka 50 kandi we Edison Choma asingereza abantu abakozere. Abantu 20 nibo betabira mu mpakezi kandi Steven Asimwe Tashobya komishona w'akaciko k'ebyobururo mu ihanga n'uwabira ryo mujenyi mukuru. Abantu tukatuga abantu zimwe kene mbango konka bwebera kuno tukoze samani kandi kira umuntu kitunge kirabo kitakumara nyisa karabara kugirata abandakanye abasingire bona bahirwe biconco omukujaguza kw'amani. Gasha kwa Frederick Anyene. Webale Anyene Frederick omakwaganda g'emizano timu y'ihanga ya Uganda Cranes yegumizemu na nokora kubi omumpakeza AFCON ezirumuni zihinda omwihanga lya Morocco banyuma yo kugwachikazi na n'ihanga lya Tanzania goremwe aharyemwe Uganda Cranes hati esigizeyo omuzano gumwe kandi nagwo gwine kusinga ogwa Nigeria okubasa okutungura emigisha yabo eyo kulabira ko omukajejene. Your word to them. First of all, I want to thank Tanzanians. The first country to play professional football for young Africans. Unfortunately, I didn't play, but the love they showed me is incredible. Keep support the Taifa Stars, support East African football because we need to fight also and become some teams. For me, East Africa
has fight for itself, and we believe we can go far. Ebya Uganda Prince no chimanyango beturo mu kibarukuka amakuru agacencwire aho niho twagahendera kandi wabanaga kusyaho ndi Elias Rutugusa hamwe na Lois Gava no rumi orgo bonero itwendekwendezo kurara kurunji hamwe no mwaka musyo gwihorere. Eshaha zabishatu zechiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100*2 and select daily or use the My MTN app. n'ubwetago ukacyoza he mubuzi hati ngibyo nibigambo ki ibuwanga mpampo mbeshinje nguwagambira chairman we mahiwara ushime kubahina abana bo wabugana wana bo waza kubatebeza ebyo mwanje ubwo tubanje okwenkaka niwe yakwikiza omusende ngo una nabo sho abareke nabo mama yakirebere ngo nashonga kebe shonga Muri chinangwa tayetiwe mama aketa na tata tukasita mama una mazimuzo wa chairman nunuza kumpaba nyowe besisa tukazisita mama nesanto tazimuha mwana wanje sitama kugambi sitama otamaneki ekanze kuronde bishakanda bulire mwishukuru wanje lekande etebishaka abinwe bindi mbimra byo mu kibuno reba yabatakira norira shenorira kubaza kujo gotu umukayani kubaza kujo gotu ukaza kupora ibintu byo mukayani munotwara hero abachairman
Roger. Wasibota. Nasibachi. But school fees. Then nisima ya jangu. Omwana rire nguo inezo yamse. Niba kitari. Ari. Yero mwana rwire. Omwana reta inezo kumutwaro mwiraro. Ninsima no gutwara umwana umwirwaro ninganisha. Niho nukwe banjara. Ni utoyine school fees. Nangwa wayigwa. Barasiye kibanza ati ho washanga